Drugovi, dozvolite mi da kažem samo par riječi o našem slabostima, o našem političkom životu. Ja sam prije na broju 3. Imate u posljednje vrijeme ne malo takvih pojava kao što je recimo lokalizam, kao što je pomalo i šovinizam. To su iz tih materijalnih razloga je to nastalo. I zbog nebudnosti komunista. Komunisti su zaboravili na šire interese čitave zajednice, gledaju, neki komunisti gledaju samo svoj najuži krug. Dakle, došlo je do i političkih, kako da kažem, onako, nezadovoljstva i nepravilnosti po pojedinim republikama. Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. I to, kako da kažem, te političke slabosti i nepravilnosti, one su rezultat koji od kulturnog razvoja u našoj zemlji. Pa ima svaka republika, imate u nekim republikama stvari se događaju kod tih građanskih pisaca i tako dalje, koji su prosto ne može shvatiti kako je to moguće u jednoj socijalističkoj zemlji. Ljudi se vraćaju u neku svoju historiju natrag i počnu tamo da čeprkaju i prokapaju, a zaboravljaju na naš budući razvoj naše socijalističke zajednice kao celine. Nijedna naša republika ne bi bila niko i ništa da nismo svi zajedno. A mi moramo stvarati svoju historiju. Svoju jugoslavensku socijalističku historiju jedinstvenu u buduće. To je naš put. Ne dirajući u prava, nacionalna prava pojedinih republika, da gaje te svoje, kako da kažem, tradicije, ne na štetu, nego u interesu čitave zajednice, da se međusobno dopunjuju. To mi hoćemo, a ne razbijanje našega jedinstva zbog ne znam kakvih tamo stvari. A to su razni građanski elementi koji se nisu slili sa socijalističkom mišlju našeg razvitka, koji još uvijek misle da treba da se vrati na onaj stari put.